Kebor Multimedia Production. Guyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa addaa guyyaa seeqachuu, ifnaana milki jireenya alhamdulillahi jechuu. Guyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa addaa guyyaa seeqachuu, ifnaana milki jireenya alhamdulillahi jechuu. Harri guyyaan kan addaa gammachuudhaan guutame jalaalan haa gugame aduun gammachuu ife tolee milkiin kufame seeqachuudhaan faayame. Daraaree mul'ate daraaraan dirri kufa, daraaraan dirri kufa balaqqisee faca'ee gammachuun keessan fufa, gammachuun keessan fufa. Fooliin isaa akka abaaboo mi'aansa akka dammaa, harri guyyaa gammachuu kunoo simanni amma. Ifa dhaltan dukkana mootan irra aantan baga milkooftan, abjuu keessan dhuga gootan ni midhaagdan namatti toltan. Farfadhu rabbii kee har'a gaahuu keetiin dabaalee dabaalee sifaalaatu mootiin. Farfadhu rabbii kee har'a gaahuu keetiin dabaalee dabaalee sifaalaatu mootiin. Guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa addaa guyyaa seeqachuu, ifnaana milki jireenya alhamdulillahi jechuu. Guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa addaa guyyaa seeqachuu, ifnaana milki jireenya alhamdulillahi jechuu. Baga gammaddan hunduu adaabban isaanii, adaabban isaanii. Baga gammaddan hunduu firaa fi hiriyoonni, firaa fi ahli ollaanii. Nutis gammanne jirra baga milkiin galtanii, baga irraa aantanii. Gammachuu fi tabahu Rabbiin haa goonu isinii, gammachuu fi tabahu Rabbiin haa goonu isinii. Ifa dhaltan dukkana mootan irra aantan baga milkooftan, abjuu keessan dhuga gootan ni midhaagdan namatti toltan. Farfadhu rabbii kee har'a gaahuu keetiif dabaalee dabaalee sifaalaatu mootiin. Farfadhu rabbii kee har'a gaahuu keetiif dabaalee dabaalee sifaalaatu mootiin. ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው። ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው። ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው። ይህ ቀን የደስታ ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው። በስኬት በደስታ ዛሬ ቀኑ በራ፣ የዓመታቱ ውጣ ውረድ ፍሬውን አፈራ። አላህን አመስግኑ ለዛሬ ላበቃችሁ፣ ጨምሮ ጨማምሮ እንዲለግሳችሁ። ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል
ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው የሕይወት ዓላማ በረዝም መንገዱ በትዕግስት ይቀርባል ሲፈቅድ ወዱዱ ሁሉም ነገር ታልፎ ከግብ ይደረሳል ዛሬ ደስታችን ነው መንፈሱ ይታደሳል ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ነው ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው ይህ ቀን የደስታ ይለያል ይለያል ልዩ ቀን ነው مبروك لكم 1000 ومليار وهذا اليوم نور ونادر والله يجعل يومكم محبوب يتمنى لكم السعادة الغائب والحاضر بشوق ومحبة بلغنا الآن ولا يرى تعبنا بعد الآن Today is a special day. Our heart is full of pleasure. We gather here to celebrate the moment you love with the treasure. We ask Allah to make your pleasure last forever.